Ngwataniro ya athomi na atongeria Mwimbi ni bambiritie mateta na kurega kugwatanira nyuma ya muchemanio juria jurabangiri igoro kurema gukinyanira. Muchemanio juria jurabangi ni Stanley Marungu uria ni patron wa gikundi kiu augite barachemanitie kenda kwariria mantu jawiti na mbere gisigone kiu. Miario iji neregani nayo ni uria wari mukaririgite wa mbere, akiuga guti muchemanio juretani jwa ngwataniro iu kuringana na riboti ni ati nika patron aratumire njira itebui witana muchemanio. Martin Mugambi ni agutua Chwikinya. Ikiri muchemanio ura waruthitwe muthenya wegoro mbere ya gukia mpagaga nontu bwaringitia cha uruthitwe na kiama ba gikundi kia athomi na agwatiri ba Mwimbi. Kiama giki kionekete kugaukana na gukurukana kimiario na nkinya kimechiria. Maybe they were just tired. Miaka mugwanja is not a joke. Kuma 2016 teka gitaga nini kwa une manta boda bawile tuteja katutuwe tuteo lakini yo ni ya zamani. Muchemanio uyu uretanitwe i patron wa gikundi giki kia athomi na agwatiri ba Mwimbi twe Stanley Marungu akiagao ura mukariri giti wakio Francis Murangiru akinywa na kamiti bara bangi batiraomba gukinya. Iriko na mtu teja Mwimbi ni enda kiaragiria na twakanite akona nia ingine negative ya maendeleo ma Mwimbi. Kwa mtu kodia kiaragia siasa ya kwamba kiama kiu nikigaokanite ounwe anti maendeleo ma Mwimbi. Barabara leo mundi nibo ene baina bakamatite Mwimbi nkoloni jiao na bakwenda kuona Mwimbi ugiukirira. Ringana na Marungu muchemanio uyu no athomi na agwatiri ba Mwimbi ya community ya Mwimbi para hapa formete group twitaga Mwimbi Professionals and Stakeholders na mbuge gikundi kia formula 2016. Okay, ndenda kuga mwanka ndaikeno gute mwatukorio the commitment na turaudire gitalira Christmas kiama iki getukira gia anto 27 kia Mwimbi Professionals hamwe na administration barabara rio, lakini baingi mono ni be committed somewhere and here and there kuntu tutungiumba kuga so kitika ukanite we are much together nonto turotulewe chairman wa ule twina we Bwana Mulangeli is still our chairman. Marungu augite gutire muntu urabateri kwithirwa muchemanio ni uyu atakinyirwa into mwende bamwe baraparetete batira ukinya. Muchemanio uretanitwe eko tukurai na publicity makanisani kuti kanisa ya Mwimbi itaina balwa kwambiriria kale mwanka nkumbo kwambiriria kabui mwanka kanini na kieni nalia machibu metu monde kuti butaina balwa ya invitation. Political leaders betu ba Mwimbi ba national government na ba county government utota na balwa so ukagwa mtu akiuga gotene mwelia no bolia doko etiaga mtu ankoma to kiaria na mukariri giti wa gikundi giki kia athomi na agwatiri ba Mwimbi Francis Murangiru akinywa ariuga we atigutambura muchemanio uyu no tirari wa athomi na agwatiri ba Mwimbi. Kurai na muchemanio wa Mwimbi forum ithagweri ya WhatsApp ira imbire itirimane today na I was one of those who are invited. Nda invited kwithwa ndi muchemanio niu. Murangeri augite muchemanio uyu urari wantu bonthe barabari ngurupuni ya WhatsApp kana barabari ngurupuni ya mitandao na kava ungene na kwoguo tirari wa Mwimbi bonka. Ti Mwimbi Professionals and Stakeholders baratirime ni omunde ni tontu me as a chairman nteta kiama kiu na ninkwenda please antu barabonde kiama giakwa kiria kithawa kia Mwimbi batikone tanite muchemanio. I did not go any meeting. Muchemanio no antu barabari forum ni ya WhatsApp ya Mwimbi nibo baraibete nuntu kera ni Mwimbi Professionals tureja kwithwa twikarite ndi na twabangania bura muchemanio ukagitabura ukathi na mbere. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin